Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Kinong ilam bat kinong kersan jong ke parti UDP mau hati area kila shimnya karai ban terwa kinong ilam bahakli do jong ke parti ban ai tiket ya uba dinas mukim ha ke election ke ban salong sha ke ying darbar thawan ke jilla haus nem arhajar arpulai haga jingelang ke balalong haga shnong kedok hati vice president jong ke parti UDP Haribhoi district bat mau hati constituency uba onda lawai ula ong ba uba dinas mukim udah kurtong uba biangpura banyak aireng hagani ke election hagani ke kenti namar banado usnam arazar khatpra ke UDP kamshim la yo MLA shu na Ribhoi kani ditingalang kala ya tai sanibha ha ka bedai ba ke cinglong cuman jong ka parti di hangni hapo mawati konstitusi tahdin balai thir ba ya tai bha nisiam ba ka parti di nadu usnem arhajar ka handa hadin bangila remno hagane election tu usnem arhajar ka handa arhajar ka ra ngom hadin kecing remno ini election MLA ba MDC na kalian tu ka parti di kam sem ladon su kanu lane unong yalam ubala ya ka bandung banlang ya ki paranong tere baro bat ubuwan pe ubuwan kami syaman lagi dong bat kiceka te kum ka parti ka bala culon nado bala seng ya ki ka parti di khamtam nagaliam cuma bat ki babun kinong tere ki badai ki kinong tere ki balalim ha pedeng ka chong kani ka por ka bangi don ka don ha pedeng ka chong ka cing ki leng a bat ka cing ki pisah ba om don su kinong yalam ki ba putin lenti yengi bangi ye keren bat bangi ye thir na ka benta ka yap ka im chong ka parti tanadu ba wa denis muki ulo penyeso ele de ka arpu sang tadi ka parti diki na kaliang chong ka parti kala aibor nadu patai higesi yo ba dinis muki ba unyang syaki saudong sokun jong ka konstituensi hi barok away hapo mohdi bat lengba kacing penyesno jong bat haringkat kacing tresitom jong ba dinis muki tang haki khendiat benar kacing yalang ka bangilalong hakun doso ha buna April tang haki khendiat benar ngilayo ya ka penyeso ya kibai pat kinung kersian ki bana kawai ka parti ha ketika singi ngilayo ya ka ban penyeso ya ki syadu nyaus pa ngut kum kinung tere jong ka parti di ni kerpat hangni ya ki bor penyan jong ka parti di nado ka konstitusi distrik bat hadu kasti ba nagaliang jong kum kinung tere barohi ngilai sim da ka wekerai bana ka benta jong snem arhajar arpulai ubreu ubaladon haka parti diki ubala ubandong kandidat day tang ubadinis mungkin na kata-kata ngikerpat ya kinong penyat ya ki bahalor kicongi ba hidai ban penstetno na ka benta ban penbenale ban aino ya tiket ya ubadinis mungkin kenapa nagaliam congi kinong tereru banginang la ban tere khamha naga benta ban pengklai ia ka parti ni dekermen ban isania pada tiket kan po seba mode hambe penban hagini ki tayo gilai baladep nyesngeu bakung wei brio balathung hatusi balalong ka meeting kagaliam order jingi hakluso abso tarik banai April hambe hadi baladep yang meeting nomor kata nasudon kata registration jemput kumbai pamade dalam lang yang meeting hari si don new di news pak paspangot ban ada meeting baik lathu yang aku wei ukon benar nam tak kita jaga border
Handai hadin gato pada kadang kata kajisio jong hiktin sinistai balon kata kajithut nakaliang tiket. Kaliang cuma masngo benong ba nakaliang high level ke distrik lene kondisi. Yang tiket ke ba masngo benong ba nakaliang cuma ngak scam ban ngak try ban ngak kernen ba tiket kan de ben poi be sai ba made. Nama balik yang kande udai beriu belalum lang nabata jungi modal pada kondisi beropawehi kamu ula persang ban pendut step ban kunjur ban melang iki beriu ban don seperti UDP koi ke disden ki por berdep ngiti pakadoi ka UDP handai nakaliang ka UDP ban kamdon kata ka jikli hakaliang election noi hakane sinem bade namar ba jinglum lang jungi ba bade sisa hi ba nakaliang kirorong ba ki kenthei kena bat kunjuri koi ba khoi kidon kata kamon waskem ba katiket kan puasi ba made na kalian jonga bar kan meeting hakane si ni dawa ba ni pensisya ba ngimla ban ayano yono ya kan tiket lain no ya ba made ibalalum lang ini hagini por kibanai kaladen na kalian jonga ne na appeal but na request ya ka ya kinong yalam jo kari district UDP but ya kinong yalam jo ka state level hakaching yalam jo iba med ba lang do marba hakaching yata ya hakane kasngi nak mata kinong yalam jo UDP hapo ka konusi mahati ba kadon kane ka jinge kini tiket handai ngi songlongo hakaching yatai but hakaching murjimut hakane kasngi hakaching kenduk lang baro kinong yalam hakane kasngi na mata seperti UDP te kajing songlongo nakaliang junga ba baro skata gibana ba kadon kijing kini tiket hapo kani konsimoti hendrai kamdon kijing kini tiket ha kajing tai bat kajing kran kaba mata kasngi hendrai kadon idon tang iwe ilong apply tiket ba ingi thu ba ingi khot i ide ba mode bat iba Dennis Mukim te nakaliang junga nga ong hangne ba nakaliang jongka board district kapapanyai na bata UDP bata state level ba sobha hapo jong ne bunai sobha declare no tiket syau ba Dennis Mukim kum bangila tip ba udai utrai jong ke UDP ba udai ru membahas jong UDP ba dei mau ba apply nang kong ya ke tiket na seperti UDP na mentau arah jar ar fulai bon yakun na mata election hau snap arah jar ar fulai kum candidate na seperti UDP Tadagalang tunga garpat sepi pum ka high level lane so president jong ka Rimho district jongi makide ben declare ya ka tiket sai ba mode uba mo kim misat khot e ba mode te kumta tadagalang tunga tadagalang garpat ba pin declare no yang ne tiket ba kum mangila itu ba ude ro priu jong rang parti jong ka UDP hi hendra yang ne ba tiket adin tadagalang jongi kung ginong persan tong UDP umpat don kata kecing pan itu lane kata kecing manis do sanga UDP ro ngimpat tip benom no ro hare ha kecing sio tungi ba moderi si idei ulong try jong seperti UDP balawan pan patki im sangi kum ka perti